Mi smo želeli da usrećimo 50 najugroženijih porodica na teritoriji opštine Palilula i tu analizu smo dobili od Centra za socijalni rad koji je u neposrednoj blizini i pokrenuli smo akciju i razgovarali sa predstavnicima kompanije Frikom. Oni su nam izašli u susret i zajedničkim snagama hteli smo da usrećimo ove porodice, da usrećimo ove ljude. Ono što želim da naglasim, a to je da ovo neće biti akcija samo u oči novogodišnjih praznika, mi ćemo već iduće godine u toku čitave godine sprovoditi ovakve akcije i pozvaćemo sve kompanije da se uključe, da ne okrećemo glavu od onih kojima je potrebna pomoć, da budemo solidarni, tolerantni, da pomažemo jedni drugima i ja ovom prilikom želim da se zahvalim kompaniji Frikom koja je izašla u susret. Kao što vidite, ovdje su sadržaji, da kažemo, paketa koji su veoma bogati hranom, preko 15 kg teški i mislim da smo, i to volim često da kažem i da napomenem, ako ništa drugo, poklonili mali znak pažnje i izmamili osmeh na licima ovih ljudi. Mi ćemo nastaviti ovakve akcije, borit ćemo se, prioritet naše opštine jeste da pomažemo jedni drugima, da imamo što manje socijalno ugroženih ljudi, ali ukoliko imamo određeni broj, da im pomognemo, da im podelimo pakete, da im pomognemo na bilo koji način, jer naša vrata su za njih uvek otvorena i sledit ćemo taj primjer i u budućnosti.